دلو ده عشقات ده از صد دفترم کو صد دفتر جدو کونان جبرم از او بلبل گل و نبویمه او وک عاگره لبن خاکسترم کو دلم بسوجج خمو برججی از جفای دوست ده هب دخواسترم از او داد ناو آگر دمکو بصوتن لنه ازمانان دگرم دلم بخوین جوه شینو ازایه لبسی ما جه نلوفر خوشترم دوی پریشانیا وک کل خانده بصوتنا دل از وکو آگرم نهیس هیا بدجمر بجنگم نجبو دوستان خودی زیو زیرم جدوران گرچی تجیب جاما جینم لی بی دوست میا خوینه لبرم هر دم دچرم لبه مرگو دشته کو تیرکی خوارن باخو برم ازم طاهر کو جعشقا دلالان خوینن بون المن دلو جگرم از او طیر مسکین و بپرم و او مومم دسوجم لی بپرم ده هلینا خدا دجا هر کس لی از لوی ویران تیره بپرم بوی مردیتیه از و حقیرم جبر وی لبر من هر دم سرم دلو تو نمری آسایش نابینی از بمرنا خولو سرورم دلم جلال روان و صوتیه جبر وان دل ده خودی نشترم از جروجا ازل طاهر ولدیم جبر وی یا کو از بابا طاهرم جبر وی کو از بابا طاهرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حمد به حت بو خدای عالمین او خدای دائم دین مبین تماشاوان عزیز بینرین هجا دما و بخیر به
دیسا بسرنامه ما دیوان خود بن عاصمان دل ودانیه میوان ما هنه ام خوازن جدل وره ببن میوان دریه دل خو وکن ام هاتن ببن میوان دل و ام بدست گر و گشت خو بکن لسر عرض جیهان و کردستان تماشوان انهجا از وگر میوان خو خالی بهشتی رو میوان مایه سر و سر چعبان و هاتنه خدا تعالی جاره سر و سر چعبان دیسا ماموسته احمد میوان مایه خیرات سر چعبان شوازی ماموسته هجا به کرتاسی امکانت کی بیجه شبر بیشتری برنامه ام گلی کی کیف خوشن رو بلند رو پاکن شبر کو بنگه هاوی برنامه اسلامه نه وقت برنامه دن بنگه هون پرگالین بشرینه شبر وکی ام کیف خوشن ام هیوی دکن کی اف برنامه بدومه ماینده به دولمنتر به ان شاء الله خدا جو راضی به تماشوان عزیز میوان ما شخوا وگو ما گوت که ماموسته احمد برجی بو میوان ما خاله بهشتی او یکم دوی برنامه سرنامه ده یکم ده میوان ما بخیر ان شاء الله میوانتیا وینا گو حتی فرصت خدا قسمت بکه امی جار جار که بهشتی خاله بهشتی حقیقت علان کن اما بکن میوان ان شاء الله ولی کرتاسیم خوازن خاله بهشتی هر چی خز گو هون جنز و ناز کن برجی ده برنامه دیوانه ده بو میوان وکی دی جار جار ستران خو بدنگ بیجا خو لسر اکران رهبر تیوی و دیتی و جنز ناز کن بلی دی صاحب کرتاسی خوازم خاله بهشتی و خو بدم ناز کرن جاره کیدن کنم کن جو ازدواجی متوا راضی ان شاء الله اگر حیاتا خوا نزد دست بکن ویگال بارتمانی مش خدمتی البارتمانی خدمت لنوا خدمت کوی داره در نکال گندم خدمت کن شکرش خدا را خدا تعالی مسلمان تب راضی به واسطه انسان نقنج یعنی 26 7 ساله و خدمت دا نوا اسلام نوا خوات مسلمان دا شکرش خدا را امجی لگوری قوت خو لگوری امکان خو خوات خدمت کرد کن داری سری دعوه بری اول دا کم دست بکر وسا به صنعتچی بدنگ بیجی به او ما دست بکر و نوا مسلمان هذا مساحات الناس كرني لبلي انا جبرك خدت على جوان راضي بشكش خدا خدا اي ستراني و اي دنگ بيجي و اي صنعتيات برز هذا كرنه جبري امجي يواش يواش ياش مجي كي دار باس خريتم شغلي هذيك مسلمان تقول امكليتي اسلام تني ام جانا بيجي بيجي امكلي تني حتى مرنيه خدا عمرك جبري ام فيقال باتمان شو مدمنين خدا جو راضی و سرچاوه هاتم جاری بله ماموسته برنامه بریوینا چند برنامه بریوی اون دی سبون میوانه ما دنابره ده چند برنامه ما دچون اون وقتی میوانه ما ده هبون بله هم دیسا هلبست باف طاهر حمدانی بابا طاهر اوریان بنا وقتی هم هلبست وینا شروعت کن جی گملی ما بون خصوصا چارینا داوی گمهنک جی وکربو از ویا بیشم بخوینم دل در نقش خیالت دشوارش خیال خط و خالت دشوارش من چاو خو بتیر مجان کان گرتن دا ببینم جمالت دشوارش سروی چاری ام وی شکل دست لباس سروی چاری مکان شروع که شروع چوا دورد بنگهین سر شوید سکنه شف شبونا باباتی روان پر گرینگه مهمه چونکه دماد به شف ش کارون خبات این دنیای خوادکشینه خواهل ده یعنی تشت دنیایی تشت هندره دنیایی اشتغال و مشغولیت آن خوجه دکشینه یعنی دوی چارچوبه ده جمالا دوازک و جمالا خوشبونه خدای تعالی ببینه دورد تیگه بالکشیه قلا بجانک آدکن بجانک یعنی او مجانک شی وقت مینا پاراستنه کی وقت دورا چاوی دپاریزه پاراستنه که اونه تو شوق دنیوی در باسی هندروی بذر بچعبك معنوي بچعبك آخرتي قلبي قمر مناره شاید او شوق دنیوی در باسی هندروی بذر ویدمه جمال خدا مینا جي درفه شبر بيه که او بجانگا ورده بالکشه یعنی معنی که واته که پر بنگهینه یعنی دوازه توچکی دنیوی در باسی هندر نبه
و هندروی به ایمان تجربه به خوشبونا به جمال خدای تعالی تجربه او چاق مرو کاروره بجما مستا چاو دریه قلبه راسته يعني وقتا قلتي شعب بيقرتن جبو جمال خدا قدو شبا طاري قول نقصر نقاب سكنه وتي بتاعت مجول داربه دريه باجار قلبي شعب بلكي عسكر ولشكري وين بردريجي مجان كنا وشاخ يعني دفرد مكان فيت شيء بفي اف دنيا هاني او دنيا هاني دكفي بشي شافي خد قرد كفي اف دنيا نه دنيا هانيه انا اف دنيا دنيا يعني مين كوشبري دنيا دنيا دك كوشبري اخرتي دك يعني دورده دوازه كي او جمال خدای تعالی دست بخه ببینه و کی دما وقت ببینه پر کیف خوش دبه و ناوازه شوی خوی تجاری شیار ببه بذثبه يعني لسر وقتك نيجي مكانه اللي بنرى يعني مروفين مركم بيجي او بجان دبي باريزر او باريزر شيء دبي ك عبادت به اطاعت به ذكر به مروف دماغ خو بوانا تجربك يعني بايمان تجربك او هم پر نزكي خدای تعالی به و هم پر شاد بيجي يدل خوش بيجي بله في وقتي مكان جي درينا بله يعني شعبو قرتناوي بله مرة في تشتي هست كي وقتا إنسان كي يعني بحافظ قرآن يقصى إنساني وسوقتا شعبي خود ذكري ده زي ترد كاري خوش أزبري خو بخويني يعني تشتي ويدا أزبري ويهني ويدخل ده خوش بخويني أما وقتا شعبي خو بدكي للدنيا نهري أو تشتي قلبينا ده خوش درناك من بيش شعبي يعني علي كيف ذكرنا شعب وقتا فكري بدنيا دمينه تشتي آخرتي درافه يعني او واضحه اشكره سيدا هني زمان ما كانوا يجي درخه يعني بشي جابي خود دغري خو تواهي odaklanmışı خدای تعالی به تواهی توتش نکانت یک بجی به آستنگی به انگل بیا شاف علي كيف او شخ يعني بدماتي كلحه يعني جمروج مشغوليات وكار دنيا دورت كبه وقيمتها الشفي بتاعتها قوتي دبه شف جهنكارة بتني خوا شف جهنكارة دستبيكا شاهية ووصلتها قاشتنا عبادتها ودستبيكا شاهية يعني تابي دبكي د جانوي روجانه ده يعني تشالاكي تشبويرين د سريو د قوميه يك دبر جافي درباس بك ومحاسبه كي بدخل علي كيف حسابي جو حسابه علي كيف دري حسابي يعني حتى دو تاريتيا بسر هذا تيني يعني يك تاريتيا الشبه انسان دكبه شبه الدنيا هنكي تي قطاندني وقطاندني يكيد يجي بالشعب خود غري دحب تاريتيا سر هبل قيل كتب ظلمات هندر ظلمات ده وقت حضرت يونس بس ذكرني يعني وقت قلتي مروف شخا روش دچه دنيا تاريخ ده او تاریتیا یکم آدیم یه وقتا گم مروش خوده به های به و مرو بخو درباز بکه مریتی درباز بکه تاریتیا دیم اما شکل اکی وقتا مرو بناره تایی گم مروش هشیار به تعاطو عبادت و درباز بله او گرتنا چعب مجازیه و چاخ مجازی بیده یعنی حتی در قبله ده ام نه حساب کرن حساب بمر نه دیتن بیوسته ام خو بکشین حسابکی يعني ذي حسابي هر داوية روجي ام خبشني حسابكي هذا تشالكي مد ام تشواسي د تشاچو حلاليه ام تفگرگايه يا ام تشواسي د تشاچو حراميه تفگرگايه ام تشواسي پوشمانه و gerek بيوس ام چربك يعني لازم خو محاسبه بك خو ببيفه وقولوا تفگره او چاق مرو داوية به چهر نکاری وره بجه بسوند مرو کاری بجه گو او کسی گو شبا خو بحساب و بتعاطو عبادت درباز بك شاف جيره دوسته هواله ونا وقتا جو جي بهاي بخبر به او تاريتيك هذا بياميد ده دبي كي دماكي ودمي دغهش جمال خدای تعالی بكيف خوش بدل شاده يعني يعني مركان بيا شروع بك چارينا دوينا براستي يعني كور دور مرو وك بحركي كار اللي ميزنه بشكل وقت مرو بين زمان مسلمان سي درد هاتم بيك جار خريبي واسيري وخمايار خريبي واسيري لمهسان لخمايار زحمته وچبكار مالي كلام خدي تعالى شبافته ريان راضي به حقيقه پر خوشاني زمان اف چارين ملكان و ایروژی هند دومه هیچی دروژه ویدیه
لباروانمندن إسلامي يعني أنغو أمجير بن مسلمان يعني جلن بري السيدرت هر دم مسلمان پیدا بيه هر دم هر سيدرت لوان پیدا بيه بتيبتي لعرنيغاريا كردستاني لجغرافيا كردستاني جلك مسلمان جلك باورمن شبر باوري خون بونن كوشبر بونن پنابر او غريبيه شو كو وهنجي دولاتي خود بونن غريب بونن هسير ما كانوا فيش بيبي يعني باورمندين دريا خدای تعالی دمشارن د زندان دنه دبن دس هلا طاريه برغالي سيستم ده بونن هسير يعني ويج مركان بينه زمان demek ki serdama baftayı yürüyen de garibi hebu ne tune bu ama demek ki aslı ki ne da astık derece kim de bu ama disajı hebu her dem hebu ama iro jemlenlere ev garibi giyaş yasık heri bilint yani Müslümanın Arakan'ı tüleyenlerin hakikaten garibin tüleyeli Bosnayenlerin garibin yani bir mekan ülke küde vere dünya ebinleri Müslüman teyde garibin خلي باشي دي مجارده سر غريبيه سر هي سوريه كرمكن اون شي تفكرين ما هوك وقتها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب دست بكرنا اسلامي بغريبي هاتي وابي جارك دب زوري غريب جار عيني بشكل ابي غريب شبن ودب مسكين جوان غريب عربي يعني بفي مرف كيف خشت به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكين دا يعني انساني غريب معلومه يعني اردا الدنيا تشقاف فربي تشقاس مثلا الدنيا يرو هر علي فربي يجي يعني وقتها المسلمان افتنقاسي تشدبي او غريبي تشدبي او غربت تشدبي يعني اردا خدا مال خدا غريب تين حساب كرني دجي خدا يعني وسا غريب تين حساب كرني ب سانكي نلفي الدنيا يعني سانكي الجيني غريبنا tabii şükür خدا yani Müslüman geleki ve tamam geleki genel evanji pe yaşamış mı yani ditine o mebxuji eftiş ditine. Malume vakta merv dibini yani eftiş tane selme belki merv zorten ama inşallah Teala vakta mükafata ve garibiyeti beditine ev pe keyif hoş ben herkesi وخذ تعالى جوان راسي بإيك بسبب في غريبية هي في قبل غربتنا هي في قبل درواي ولاتن هي في قبل لجي شهر جين ديننا مرف جارنا دبيني يعني دي وبابي وان دبين هما خوسكا ماجي زاري خو بديتنا جاركي هما خوزي دنكي وان باتا ماجي يعني بحالي مرف دبيني خذ تعالى جوان راسي جوان راسي خلي باشتي مديسا قوتني بدنت إجا متخازي مرة عمادية واسترام قصيدة مملوء قوت دار بكن أمي جبر قصيدة خو عمل السر رهبري خو محمد صلى الله عليه وسلم كيف خمايار أبيا خمايار شو خد بقرة مسر باخن كلام بكن سلسلة سلامي خالق عرش عزيم بالسر أحمد محمد بيل بيها بن مقيم دستقري ما فقيرة قاصد أمر كريم تشفعت كجب ما قاضي علم عليم دستقري ما فقيرة قاصد أمر كريم تشفعت كجب ما قاضي علم عليم مال السراب كنا دي ذنب وخطأ برمزان تنا درقاه تأمي رهبر إنسان وجن أمد من باردان ما إيدي كارن بچن تشفعت كي جبو مرونيا چاوید من امستو خارمان تبن باردان مكارن بچن تشفعت كي جبو مرونيا چاوید من ام زليل كدنا دست نفس الشيطان خبيث هر دم وقاب بمدك وكخضا فعل بيس أي محمد تجمر ما يهتني تشار ودسيس تشفعت كي جبوا ما فخر العالم أي رئيس
أي محمد تجمر ماي هرتني تشار ودسيس تشفعت كي جبو ما فخر عالم أي رئيس ام جزم بام بوم پریشان کنه بندست تو پیای دانه برخو موجو پلی زنب مدش تو چیای گرت نسر مهوار ارد سمانا بخویای تشفعت كي جبو ما اي رسول عالياي قرت نسر مهوار ارد سمانا بخياي تشفعت كي جبو ما اي رسول عالياي چاری نگوتیم سر داخفین خصوصا تی غریبی و اسیری و خمایر شخوا غریبی اون سر آخفین مروف بدجاری بدی شکلی د پاجی مرو کار الغریبی من غریبی گوتی مرو براستی شخوا تی جوالات خود دور به و غریبی دیم گو مرو نفهم کرن يعني حديثات پیغمبر عليه الصلاة والسلام قول سر واني زمان دوی معنی دیه وقت اسلامیت هات دین مبین هات به یکی دست بکر پیغمبر علیه الصلاة والسلام دست بکر کس که میفهم ندکر و ایروجی وقت تی دیسا گمزگینا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام يعني روجا غريب آبه اسلام غريب وگره ایرو وقت نرل من الباورمن دا شخال ولات خال غريبن تنرى مثلا بيركام من باورمن بچرشفه خو غريبه بعفته خو غريبه كسي مسلمان زلام بريها خو غريبه بحياه جيانا خو غريبه دنام مسلمانات غريبه وغريبيه بلكي ايغو بيتر دلاد شينجي عليك اف يعني قلتي مروج علي براي خوني مسلمان و نايف يمكن وهي سريش خو هي سري او دي شكل مروج خو كار اللي بنر هي سريا قلتي و تي وقلت غيرو مسلمان بني حبس زندان دنا دي سات دولاتي قلتي قالي وان مسلمان يرود بني حبس زندان دنا بدا هي سريا قلتي مروج شيطان بهيسير قصيدة وقتي و بحث كر ام هيسير نفس شيطان اجا هيسيريا جران اود ورده چونكي اخرت جدست داره خما يرجي حقيقة حلال محب كي دريش كر خما يرجي يار پیغمبر عليه الصلاة والسلام حمش خداره و قنجو باش پیشیوان منه مسلمان بحسرت وانن بوصلت بدر ديوانن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیت شویه و وکی کسی قدرت دریاوی دی شوپاوی دی شوپاندنه ایگو چونه مروب حسرت وان و خموانه تی باف طاهر حمدانی دی به خریبی و هسیری جمر حسان راحتن حتی درجه که از کارم راگن دلی موان را دگر اما خمایار گرانه شو خم بله هم نامبرك بشتي نامبرك ان شاء الله دي سامي بدومين بله تماشوان عزيز بشتي نامبرك كرت امي بوربن